Yeah, family solution. So ukuthi asinawantshintshela ifoni uzange ungijamlelwa baleke kama lapha sitithi uzange zintshontshela ifoni samnayenza njani thembelile yasu vele siyamlanda vele uyamazi ukuthi uhlangana nestudio nakhaya umfana ukwazi uhlanga sambamba uhlanga somfana yasu vele siyambamba mfana vele athi vele lithembe mina lapha vele sisahambani vele isikaba kodwa ubaleke waqona test vele siyamlanda Sure, kwazami. Tshente ngawutshaya ngokumpilile nje yakwazi. Khona uDokotela ngitshaya eFabiani lelana. Siyasifuna ukuyitshaya. Ongifana ukude lokwana nje ufana ukugiant nyane ukubona. Ubona ngikutsho. Ngiyakubona. Ya, uthi ungikhere iFabiani yami nje. Lamanga wena uzinikela ngisho wena. Ngiyakutshela cha ubona ukuthi namuhla ngenqune ekhanda awufani njani ngeke ngihlale iday ngingagqoka ngigcoko nje hayi akaze ubone ngiyakutshela nje ngithi member lwana hayi ngiyakutshela so ubona ngabanjwa imbishi size wathemba abantu imbishi la yakwami bathina abantu nje emember yami alibonanga umfana osehluphile egazi omude so ngiselo member yami jethi lo muntu omthathela indwani nje osukuhluphile onguphoza ngikhona ude so kuli giant so wasingahlanganiswa ngo-ayini okunguphozi lokhu manje asambelini manje asambelini angitshela idlazi mina mani ngiyo-fictures ayani ngithola ngendlela ya yabona manje senengigwande phone athi izinto zami zihambela kahle inkomponi yangivuma le anza baqondisa abafana bekazi baqondisa ngifuna ubeze ukuthi mina ngingibani odlamzito dlamzi bangazikahle kade bekhuluma ngabe ukuthi bayakudiya angitshela idlazi alright mfana bebabanga laba bafana 4 dlazi okay mfana hayi amanzi amancane la awuna sungiyahamba kuphela nje thank you mfana bye mfana bye namba abantu siko ngifakutshani lokho vele ngani bathi ngandibaba ajame phela segini ajele mangiboni ukuthi bethanga ukuchazi ngani ish sikhuphile bevomshange kankani
amadoda ngiyabona nomuntu onganani Ubona ngathi sona mfana. Umuntu onisala isibili. Ubona ngani kunanje nandurirwane. Thekani manje. yamesaba jamasa Hambe njani ufona? Abendlini waqala njani ufona? Ubhuti wakuthini? Khoda ubhuti asangambona, so angicavi ukuthi ukhambe njani. Nje endlini bathini nje? Mpho sengathengi izwe ngenxa yefonini la. So angikwazi ukuthi ngizenze njani. Ngokuqina bethini? Ngikutshela mama. Ubhuti wakho la mentezi ungamboni. Ngiyokuqala. Awazi kanti. Talk. Asu yabona nanko nje. Nanzo maburezi ngikutazi. Sure. Katoni udingani la. Fona pha. Semelele wena butasi. Yasengifikile iproduct lakho nje ukhukhuka. Mayiqinele enzalo umuntu la. Awumfana simsamile, but ucine sicatshela, awumfana sambreya. Amadoda intwana lengiyanga. Kamqondisi sihlanganela izolo. Sho ntwana sho. sizambamba njani manje uhlabisi Sambamba njani umntwana oluselubuhlezi izolo? ayamesaba umimba Phuphu dasizayithola ifoni yami. Hayi ifoni yakho uzoyithola khululeke kungasabi. Amadoda kusomele sidinge intwana lehluphayo. So iplan ithini madoda? Sihamba sinje. Sho machita sho. ulalwana umemba aduhlezi la nje ulalwana umemba aduhlezi la Majenzi asambe nini majenzi? Asambe. Sambuthi. Mfana, amajitelano ubuye wazonjela wona yabazi ngoba bahlala. Hayi, angiwazi. Yabona mfana man, kodwa kulo uyi-1 umfana ngubonile wa. Kuthiwa ngokunjomzi yakwana. Kodwa umfana lo kwana ngifuna ukubamba. Mazila ngaphi mhlambe nje. Yabona mfana man, unjomzi I think ubhuti kamjitelano amjabulile ifoni emaqaleni. Nguye uthi khangani unjomzi ngaye buya pha ubuya ngolala. Lo mjitelano engwani lo sudila la kodwa hayi unjomzi wena ngumuntu ozaba le problem ebegazi. Jams. Ngomkhanisi yedwa. Hayi mfana nami yazi nani amazwi amancane la. Wena uzahamba uyabatshela ukuthi sazi 8 o'clock izaba khona ifight. Xa beyifuna ifight, xa befuna izinto zawo bazabuya bezithatha. Nxa ngamnyehlula izinto lezi ngiyazithatha. Nxa benganitshaya hayi izaba bisi. Alright. Sasa ngabo 8 nyamba yebathi simcha senyinga wathatha ngathi. akusasa nyamba yidupa kanye ngamba agcina amaboniso Simfana nami uncedile ngezikhali mfana mama wempombi mfana. Bile madoda mina ifoni yami so senza. Mfana nami so ingaphi bangkhona mfana mthangu 8 ngakwankhona. Makhosi. Emakhosi mfana nami. Majenzi amele hlangane khona ngaloro kanjani? Majenzi. Siyani. Ngiyazithemba sibili. Kumbe lithembe mina ikhuluphuka. amajensi nesimanti ngekhaya Mina usuhamba uchiye. ugogo majensi uthaya isihlabo ngale yabona so akula muntu ongayidla isinkomo ufuna inkomo Shame, sorry. Majenzi.